ناجی باوی کی زندگی می بره خواب بدن جمع نوشگان خود جودی علی الگل محاضرش باجره قامشلو جودی دمت خوش به نهات الوی مالباتی بخویه متخاصم باوی کی برفرهتر تجمره بحث بک کساتا شهید شوا بو هروها کلین دسپک او تقین شوا پیک هات مجوی دای کی ناز بکن هلبت او لور حاضر بو شوا چوش سرجه بو یره کلین شهادتا کوروی حتانها ایدی چه جرأتی گوتن کرم بکشان باتی؟ بله آراس دم طاجي خوش به از اشخانه که قاله بویره بکم از چیروکش دایی که ربی هلم برا او هنه که بحث الله خوب که اشخوا که ایرو نه سالا بری نه سالان لطاخ غربي يال بجار قامشلو د ساعت نهو 20 قدا تقينا كمزن جاليه داعشه بعربين مزن بمادين تجي تقمني لفيدري لفي تاخي بيكات ودمه هرکس دچو سر کار خو بری هر کسی لجهه وان بو لکار وان بو د انجام ودا شیستو دکس شهید بون 177 کس جی و چغه بریندار بون دنا وان دا زاروک هبون جن هبون یعنی همو بشین جواکی هبون ایروجی ام لمال شهید لقمان کو بخوجی یک جه اندام هزین او لکاریه بو دما کو دخواست بچ سر کار خو او جد ردا د انجام تقینه د شهید دبه از نها لگل دایکا وی ما از خوازم بهتر چیروکا لاوی به کوچاوا در کتیه هر روز ساعت چند در کت از خوازم هری زیده جوی بپرسم یاد برا سری و صاحب دست بیدی وای سری وجی صاحب شهید نامرن بجنا خال بر مالباتی شهید حماد طوینه از حرج دای کرد بیجم برا سری و مالباتی وانا صاحب خدای صبری و دایغی بده هر دایکی عرب یاد از خوازم هاتش مرا بحث بکی دم تقین چه بو ولی که داری بون چاوا بو لاویتا ساعت چند تام درکت جبو کاری خو و پشتی درکتنا به چند دقیقه افتقین چی شخوا دسپیکا اف تفجیرا آگل غربی چه بو شهید لقمان المالی بو نهو 5 دق بانک ریده من گبو رابه سر کاری خو ولا رابو دنگی اول ما بانکری جی راسان رابو خوابینا پر سیفگ بو ولا رابو سر چاوی خوشوشت چکی خور خوکر حاضریا خوکر خو عطران شی مجی جیر گوتم گما از طاشی شردینم ولا از قهوه اشتر چیکم ونا ولا قهوه کیش مرچیک ولا من قهوه جیر چیکر مدانی البرکونی ولا مرونشتن ما قهوه خب هفدور جیوا خوار مولو لیت ناری ولو دستی بنا البروی بنا و ويروجي تشتك تبرسف جمرنا قلت نا اشتغالي كما اولو بتشوك جي نشتغلين بقول كيملو دسي البروي تشمات ناشتغل قود قوما ازي تشي بيجم افشتغالي بس تاني جمر قلت ولا قحوا خو بخوار وقفازي هرم سركاري خو يعني بو نهو 5 دق بو جمالي دركت دي سال بشخواناري قوما تشك لازمه شخوا حنجي بيربر بو براسيج عمري 15 بو كنتي وحيد بو لو كيمي وحيد بو ولو كيمي بدرجيسي بوجي شخوا دعوة طويلة زوارم جو حفتيك ما بو أري والله تشك دعوة تاوي جيرنا ما بو دعوة تاوينا وك قولك روج آفا أو جي خوينا وينا حر نقطة خوينا وينا از پیروز کم لوی پارتی و لوی آخا ولات پیروز از لی پیروز کم داکت ولو الپشخاناری و مجی ولو لیناری حیاگو داکت مداری قرت از دیسا بگریام سر برکونی ولو من الجعدیناری دقیقه باگو مولو لوی جعدیناری براستی تدگو قی آخر ناریم بو آخر وداع بو ولو احساس كاتمه من بشتابي تعرفي من بشتابي ناكت مش خور والنقابه خد ودنجي مجي در خدي تعالى مقوت يعني مشاوي ناوك غايبي مشاوي تخشك بس مقوت ما شاء الله نقو يعني از الخوفت قرم حيانا جي از يعني قي تعرفي مبو بس نا اش ما ديسا از بيجمنا يعني تبي تفجيره هاني السردستي دجمني فاشيت اف تفجيرا جو هنا
عالم رازایی بون زاروک رازایی بون سر تاشتیا خود بون و نه چوبانا سر کاری خواه دیسا برا دجمنی من نبیجن بی ام پشتواد طوینن برا نبیجن بی ما اوشکناندن حیا نفسا مهبه و اف تقینا هانی البرچاوی ما بیگ جی از و مورالي مخورد به و زي صورتي وانا بينن برچاوي خو و بير آنينا وانا و چه تشتي وانا به ازي بيورابم اسوارم تنها کار جید کشو شخوا دسبيكا قوا شهيد لقمان از كتم كارد براستي چند ماها از المالي مام هوال هاتن جمع سازيا مالباتي شهيدا هوال انتهاتن اجمالي در كتم براستي برگو خشكابينا شخوا او الجمع هفجني خوابو ازو بابي شهيد لقمان تاني من المالي بون يعني مورال دا خوا بو اسر سوزا خوا و قوتنا خوا از بمينم يعني قبل از المالي تاني بماما يا براسي باجي ايشي وباجي نخوشي وباجي يعني حري تشتي خراب ويشي ببايا بس قبل از دنگي خود جينم حر دفري حر انساني قو دنگي مقو هدارتك قبل مرو سر خوا بسكنه ومرو نهيل ند دجمن ونغيري دجمن كس مرو بشكينه از وی مورالش هر کسی خوازم گو هر کس سر خواب سکنه داوود ده چند گوتن از خازم تجمرا بیشی و ده مده 1016 بو نور و بریا خواستر سیستما خورشکان ددارشکاندن هزین اولا کاریه اف ایرش بیکات ایروجی روج من آزادن دوالات خدا اولا کاری ریو بری گوتنا تا چیه؟ اش خواه جبونا وی دما آنا گو ام درباس بونن هر جنک ما ولاد پاریس ناف كارو باري ريخستني ده يعني مورالك دانخوا اشخوا مورالي قو دانخوا جي ادريا فلسفة سروكي مني نتويدي و اف پروردي قو چيد بن هفجيني ما زاروكي ما مالباتي ما دلخوازي ما حركس قو تفلي va پرورداجي دبن جيني آزاتي باس کنجار ده سری وسابه از خوش کاوشی چند گوتنا بگیرم کرم که داره یاد کرم از تخوازم شتجی بپرسم شخوا مال وجه نیزی تقینی بود اما تقین چی بو ون شیار بون یا نا ون چه بحثن رو شوا و چه چی بو نافي منورة خوشكا شهيد لقمانم شخوا شهيد لقمان وحيد بو وأز وحيد بوم وحيدي مبو شخوا دمات اف تفجيرا هوانا تشيبو ام ساعات ام رازايبون ام الحاربون متخاني كريدبون از جيراني جاخبون دما اف تفجير تشيبو برياغو تشيبي ام رازايبون شخوا ام رازايبون هم ابو ساعات نهو بيزدقولو دنگ هات ام تقاسي هفجنين بان متكرد قراب سبحان الله يعني دويرو جد او خوام المشيرين ببو ازرانا بو بالعادي حرس بهزو ام راتبون حوش اخوات شو مشغولي خدكر لا كيم الحوشي بو دماغ ازرانا بو وقت ازرانا بو مدي تفجير تشيبو ام رابون قاش تشبي بينم يعني العرض وعزمان من ما زاني بو ام ازل تشبنارم دوز بو عالم العاردي بون ويشاغي من دركتن سر ديواري مالا جيرانا ما خلور خلاص كرشوا يعني دردورة متفخة وحرتش وخربوا تاني أودايك مابو التاني غرفاك مابو اشخوا حمي يعني خاني قش خراب بو وقحم خراب بو او غرفة تاني مابو دما ما خو خلاص كرد حوشة مالا جيرانا دي براستيجي زحمة بو بحسب رأي خوب كات تقول حروش تجمع ويروجي نهاتبو بله ويروجي وقتي برانيمي تميد هات رياخب متخست ساعات شان دغات حرسبة ساعات حشتا دهات رياخب متخست قحوة خوار حنك بلاو كيمر ذكر وبتشوايا يعني سبحان الله ويروجي نهات دويقين وجي خيابو كا سري والصابة ويتصابي قلك سباس بله آراس اف بو چیرو کافه مالباته براستی جی مروف جه هزه دگره دایکا که کو ایرو دبیجه
زاروکێ me şehîd bûye li pey wê ez li pey xwîna wê îro roj ez xebatê xwe berdewam bikim bi rastî ev bû yanî wê dema ku nû sîstema rêveberiya xwe ser 2016 dihate ragihandin nû dihate rûniştandin nû rêveberî ava bû her wiha hêzîna ewlekariyê da ketibû nava kolana nava bendên kontrolê wê demê Daişê xwast vê êrişê pêk bîne lê encamê da her çi qasî her malbat xwedî çîrokeke bi êşe her kesek ji wan parçeyek ji kezeba xwe de lê di dawiyê de ji xwe gihîştin armanca xwe niha di Rojavayê Kurdistanê da di nava şoreşê da rêveberiya xwe ava kirine hêzîn ewlekariya ava kirine duwarê parastinê da parastina xwe ya hundirîn ava kirine yanî bi vî awayê mirov dikare bije ev êrişa ku Daişê pêk anî têk çûye. Berê nûçekana me Cudî Alî gelekî spas bera serê malbatê ji sax be li ser vê bûyerê. Ti bawekî zindî ji bajarê Qamişlo li gel me hazir bû.